Evo, danas je 23.5. Vratio sam se sa Malte. Bilo je super. Pčele su vrlo aktivne i danas. Nema ni jednog roja. Pretražili smo sve ovo nisko raslinje. Bagrem je završio, ali one su i dalje aktivne. Evo, kao što se može vidjeti, nema predaha nikakvog. Sad ćemo utvrditi koliko su u biti donijele meda, to je z bagrema. Tu sam donio i API lift, jer mislim da bez njega ne bih mogao podići medišta. Pa krenimo. Ova košnica na vazi pokazuje 110 kg. Evo, pauza pa da vidimo šta se nalazi u košnici. Evo, sad ćemo otvoriti da vidimo gore prvo što je ovaj DB. Kao što sam rekao, DB plodište. Onda smo iskoristili DB još jedan za medište i još jedan farar. Tako da prostora nije falilo, siguran sam. A da vidimo kakva je situacija sa pčelama. Evo, zadnji put smo ih gledali 10.5. Znači danas je 23. To je to. Znači nije bilo potrebno više od 13 dana ih otvarati, pregledavati ili nešto treće. Evo, to je sve puno. Njima treba doslovno još jedno farar medište. Evo, možete se i sami uvjeriti šta znači genetika. Čim vidite ove zaperke, znate da i ovdje kad ima viška pčela, da im fali mjesta. Tako da mi koristimo doslovno DB i za medište, naravno i za plodište. Sad ćemo probati ovo. Teško je, morat ću stisnuti pauzu da vidimo kakva je dalje situacija. Evo, podigao sam farar. Ko što možete vidjeti, sve curi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 farara i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 DB okvira punih s medom. To je ta košnica od 110 kg ukupne težine, to znači preko 55 kg je bilo unosa, s tim da ovo ništa nije bilo izgrađeno, niti satna osnova u DB, nazovimo ga medištu. Pa idemo krenuti vidjeti kakva je situacija. Evo, pčele su, kao što možete vidjeti, izrazito mirne. O tome ja pričam cijelo vrijeme. Samo genetika, oplodna stanica može donijeti ovakve rezultate. Da se možete igrati sa vašim pčelicama. Idemo probati izvaditi jedan DB okvir, pa opet pauza. Evo, maknuo sam gornje DB medište. Tu se može vidjeti čisti bagrem. Još malo pa će ga zatvoriti. Tako to izgleda. Ovo je sače od prije. A ono što mene najviše zanima, da li su one uopće povukle kakav zvončić ili zvončića nema. Pa evo, sad ćemo i to da utvrdimo. Jer sam vidio kod mnogih kolega da skupljaju rojeve sa drveća, tako da i utvrdimo i tu činjenicu. Idemo da maknem matičnu rešetku. Lijepa. Ima puno pčela.
Isto malo ćemo ih podimiti, toliko da ih ne gnječimo. Dobro. Pa da izvadimo bilo koji. Ovo je trutovska satna osnova kako bi prenijeli genetiku dalje. Znači moramo imati u našim najboljim zajednicama trutovsku osnovu. Samo pauza da izvadim okvir jedan. Evo da izvadimo i trutovski, da vidimo da li su ga izgradile. Samo malo pčele. Da, super. Biće dobrih trutova za prenos genetike. S druge strane da vidimo. O, super. To je to. Znači spremne za oplodnu stanicu. Idemo dalje, tražimo maticu ujedno. Evo, ima jako puno pčela, kao što se može vidjeti. Malo je teže naći maticu, probat ćemo. Evo, maticu sam uspješno pronašao. Pošto se pokazala ova zajednica vrlo medonosna, preko 110 kg je donijela, onda ćemo ovu maticu sad koristiti za jaja, za genetski materijal. Evo, matica je tu unutra. Odvojit ćemo je u novu zajednicu i ona će nam biti za genetiku. To je to. Eto ga. Tako se to radi. Medno, kolege.